Ya, Pak Jokowi tak ana peta. Tak mereka mau cemira kamu betulan mentama. Ana di Abasio pokok tak ami kilala itu ki tama tahu saya na malo okok ki. Ya tiga malam mentamu tapi di bicara kami. Nah ano. Tunggu dulu. Oke, 1, 2. Oke, di tengah siku Ki. Satu. Halo, Israel. Dicoba. Halo, Cey. Manahan to. Area. Iya, keliling memang iya. Sama yang keliling. Ilante kalua anggatan turiyangna tadi kasiri mata bubungna di kabangna tondon turunanna lamai telilina basitangana dolok lamai lilina tungkunan napa tuganna ma tetuk kapa mengkala palamai padang risuaya tilandu pangala taman kurra manapa apatang batang kalela di gente pangala taman tang tondon tu batang na di sabu kurra manapa sama dinna loloran kana ta bitarunona ke kake matan lo matampu bodin na ulan anggatan turiyangna to dikasiri mata bubunna di kabanga tondon turunanna lamai telilina basitangana dolok lamai lilina tungkunan napa tuganna ma tetuk kapa mengkara lamai padang risuaya
sakit na lorang ka amin na runon na kati man na lumatampo di sana nang lili na basket na kodang bisang ngala angga tudigente tuli pagandang boro lamay padang disi bunuan langan siya kalamba si barubarana angga tuli putaling rara na padang disang ngala di pasuling bulawan na padang di bas setang na angga pantarana kana angga na pantarana kana dali na bas setang na pengeluluan na padang disang ngala angga tudigente tuli pagandang boro lamay padang disi bunuan langan siya kalamba si barubarana angga tuli putaling rara na padang disang ngala di pasuling bulawan na padang di bas setang na angga pantarana kana marabiyang pengeluluan na paguntulan nalili na padang penganian misa agak-agana nataranak tongkolan tanete digente pa palumbangan ilang padang di buntaok lilindo katang parabaan kenden pantarisan malabi na pantarana kana Odi pura demone odi bi tandung kalona angka pantarana kana lili na patang penanian misa agak-agana nataranak tongkolan tanete digente pa palumbangan ilang padang di buntaok lilindo katang parabaan kenden limbo motama terang teka hua tasi kum bone-bone tamate tandung kalonaran tada pirori kalako talata apari kamatanta ina nasena iya sena ina malayan keto lain mintu honi napoen sapitu mangi isi salu sia dekan tak de rara nate tondok bulayan nate pameliun tulang tabaya ayarapko padang kalambunan kula lante tondok di Sulawesi lili na padang adi mamuju bumi manakara sahuran maltena siayo kalamba si warung barana pantarana kana tondok membua ringgi dayanan mentabi suku-suku timba padang ari lalu dia pano bode hata duda masa pitu mangi isi salu sia dekan tak de rara nate tondok bulayan nate pameliun tulen tabaya irokok padang kalambunan kula lante tondok di Sulawesi lili na padang adi mamuju bumi manakara sahuran malutena siayo kalamba si warung barana pantarana kana tondok membua ringgi dayanan mentabi suku-suku tiumba pada mari Morowali siayo kalamba si warung barana patendena pada ngadi mangkasa panglolon na bambana goa di pagabutuan kulana pada ngadi Indonesia di pokadele kanalo lalili na pada ngadi Nusantara nanai datu muane mangaruh laki alloangina tunan nanga merasa pinamile tona lapalutu tombang mata mabusa tona lapaosa balatana toma kuli pute Sultan Hasanuddin tungkasanganna ayam jago dari timur saburan malutena tiumba duka pantarisan makaraingna lelamai lilina randan langi tondok kalelean nuran tiumba dumai padang ri Jayapura pakapanadolok jumai padang ri Sorong tunulalangi kalua tumete batara asia-asian pakapana unula tasik kalua tumete bombang sirarian tasakena puang natuara pagara natetunam pararata me patudulalan me patek te kalambanan
Kalampo torro siarang tamatiran te kalua unisung sisuluan tamate tandung kalonaran. Nanay bendan panikuan telakian rara tunan nang gorang diang gilo. Nanay mas saredatu. Inde rapang-rapang galagan natin tisusin na tau-tau nangka pagantianan malabikna. Laki kuwa tibung ka ba manikna tikilang komba di tagarikna garuga ampulembang di salisangka di darandang palelehan. Tabe te barrena allo siman taru kalua solaloko tang kauranan barana kalando lamba paonganan. Ta torro morokko taun nisung parayamo. Toko mga karampuan tamasula nasang kakindinan talindo mairi. Akalo kampo ka. Nakatomponanda, kini mang makbulong, kirang di maaw tang tilesuran.
Sekarang kan sudah jarang yang makan ciu ya udah.
Londoongan. Ayo. Di panahon ko kita keluarkan. Ya kau kita tolak entang. Ya ada apa dipakai atau ada penunjuk kabel aku. Tondo korong kote di lambi, tondo kemarang tema dawo. Laki yola paman mami laki soba aparat Jesus. May nag-isabat. Ito lang magkatabi ang siman ng penguin na pagdala naran tegalua. Makalima na kikatabi ang masulan kararangan tamanda panadarangan kinilantang at taula adik binti panalon inagaru ga ang pulembang. Di ang masulan kararangan taruk pulawan na lindo na bulan wala sumanay kinabaray na pula. Ang napantaranak na tongkonan pangloloan na isuan pa akalandoan. Di ang sulen karara na simbolo ng manik lokon lo erara. Marasan na taranak balaro ng pa na indaran tekalua na loluan rantian turun na indetandum kalonaran. Tondo korong kote di lambi, tondo kemarang tema dawo.
tahu lagi pinting penalon negara garuk Palembang. Dia usulan kerana taruh pulauan dengan bulan kalau sebenarnya kita berada pula. Lagu gua dapat tentang Pak Talingaduan terkapali dan suling sewa kata. Kilangan dia ketiring gua tulalikan masulatan lalu sabu sangarata pagang jenang bulawan tak. Kita runa tinalatan yang palandang paku itu jona katongkonan tak. Lawan tikula dalam deh lulang. Sanksi terusan sanksi antaranya keluarga besar tongkonan buntu tong pasak. Katongkonan kamalintinana keluarga besar tongkonan buntu tong pasak kemai tebok rampo mak rendenang tebong timba mak tokonan laki mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam sitaruna katongkonan kamalintinana keluarga siane tandi keluarga siane tandi kemai tebok rampo mak rendenang tebong timba mak tokonan laki mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana keluarga nek Lembang keluarga nek Lembang damai bokko rampo mak rendenang tebong timba mak tokonan laki mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana siambe DP dan dulu damai buka buntau rampo mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana keluarga siambe Paulus pasang kanan keluarga siambe Paulus pasang kanan Banwasura kalolo dikua luai mata tatampe damo limbon taratui naramponen patumali tutun kaboro lako siapa makna alam katongkonan kamalintinana Bapak Sandri siapa pakna Sandri kemai Sorong Papua mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana keluarga Lucia Kanan Batu siapa makna Maria Jumai Biak Papua mempa tumali tutun kaboro lako siapa makna alam katongkonan kamalintinana Tomakula siane herung panglon liatung ikua wai mata buka tatampe damo limbon taratui apatang tabela katanan ni boko tang takule tamboi masua sade kelangan ni kalang dona sangka lanteran te kalua reke layuna penanda bisara lante tandung kalonaran tarampo mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana Nenek Rena tongkonan basse mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana nek Rapa nek siane Rapa damai bukko mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana liwan jomaliwanena mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana Kendek Diomai Jayapura Papua mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana keluarga Papa Lina siapa pakna Lina Diomai Timika mempa tumali lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana ni Ayu siane Ayu Diomai Bebo mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana Papa Arnas siapa pakna Arnas Diomai Bebo mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana Papa Ujen siapa pakna Ujen Diomai Sorong Papua mempa tumali lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana ni Edel siane Edel damai bokko mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana Pak Anis siapa Anis Diomai Nabire Papua mempa tumali lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana Lilis Diomai Sorong Temi Labuan mempa tumali lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana sia Gerson Borotoding Batu Bapak Getri Diomai Raja Ampat Papua mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana ni Ipon siane Ipon Diomai Bebo mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana Mama Sarbin siapa makna Sarbin Diomai Rambakulu mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana ni Ardi siane Ardi Diomai Bebo mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana ni Cici siane Cici Tumbang Datu mempa tumali tutun kaboro lako siapa pakna alam katongkonan kamalintinana ne Lulu
siya luluk tumbang batu men patungali tutong kaboro lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana Papa Arnold siya papa na Arnold damay Ramtepao men patungali tutong kaboro lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana ne putra siya ne putra damay Boko men patungali tutong kaboro lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana siya ne Pani Lamilampio men patungali tutong kaboro lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana Papa Kina si Papa na Kina Dumibuntao men patungali tutong kaboro lako si Papa na alam katongkonan kamarintinana Nestan si Nestan Dumibebo men patungali tutong kaboro lako si Papa na alam katongkonan kamarintinana Mama Adi Dumi Papua men patungali tutong kaboro lako si Papa na alam katongkonan kamarintinana Papa Anto siya papa na Anto Dumi Palangkaraya Kalimantan Tengah men patungali tutong kaboro lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana Papa Meli siya papa na Meli Dumi Manuju men patungali tutong kaboro lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana Mama Erin siya mama na Erin Dumi Sorong Papua men patungali lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana ne Yuris siya ne Yuris yung Bebo men patungali lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana ne Arlan siya ne Arlan di Bebo men patungali tutong kaboro lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana ne Renda siya ne Renda di Bebo men patungali lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana keluarga Pungsong Lantang damay Boko men patungali lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana ne Eris siya ne Eris di Bebo men patungali lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana Papa Perdi siya Papa Perdi Kapa Lebani men patungali lako siya papa na alam katongkonan kamarintinana Papa Leo siya papa na Leo dia meliwatena men patungali tutong kaboro lako siya papa na alam rombongan Dr. Simon Sampe bantu Papa Alam Sorong Papua kurang pemerintah naman tutong kaboro lako Papa Alam rombongan Mak Dewi Papua kurang pemerintah naman tutong kaboro lako Papa Alam rombongan Bandung Pak Papa Noel Wamena kurang pemerintah naman tutong kaboro lako Papa Alam rombongan keluarga Elin Jakarta kurang pemerintah naman tutong kaboro lako Papa Alam rombongan keluarga almarhum Nek Lita Bebo Buntu Gue kurang pemerintah naman tutong kaboro lako Papa Alam rombongan keluarga besar pemuda Buntu Topasa kurang pemerintah naman tutong kaboro lako Mama Alam Citaruna rombongan Nenek Agung Tampunan kurang pemerintah naman tutong kaboro lako Papa Alam Citaruna rombongan Pungarma Bebo kurang pemerintah naman tutong kaboro lako Papa Alam Mintu Natal Lamparo di Katamanata Dorang LPG Latang nomor 60 Napa 170 Napa si Taruna katongkonan kamarintinana si Nenek Stan Bebo orang pemetan damali tutun kaboro lako si papa na alam sang si terusan sang tiang kalana Nenek Giang Bebo orang pemetan damali tutun kaboro lako si papa na alam sang si terusan sang tiang kalana Mama Rendi Lampio orang pemetan damali tutun kaboro lako si papa na alam katongkonan kamarintinana keluarga Nenek Lantang sang seturusan sang tiang kalana keluarga Nenek Lantang tumbang datu rampu metan tamali tutun kaboro lako si papa na alam katongkonan kamarintinana Nenek Anggi Lampio rampu metan tamali tutun kaboro lako si papa na alam katongkonan kamarintinana Nenek Kalong Lampio rampu metan tamali tutun kaboro lako si papa na alam katongkonan kamarintinana si Papa Winar Bebo orang pemetan tamali tutun kaboro lako si papa na alam katongkonan kamarintinana Nenek Eris Jomai Bebo orang pemetan tamali tutun kaboro lako si papa na alam katongkonan kamarintinana Ika Jomai Irian orang pemetan tamali tutun kaboro lako si papa alam katongkonan kamarintinana Nenek Abel
Sini abel bebo orang pemetan damali tutun kapolo lako sopan alan sama si tulisan sama tiang kanan na keluargane sampai bebo orang pemetan damali tutun kapolo lako sopan alan katonggonan kamarintinana keluarga nenek nopi bebo orang pemetan damali tutun kapolo lako sopan alan minggu na to lain lagi alang lantang nomor 60 na napa saya ko 70 napa na lantang ti IT kutole pa mintul na to lain lagi ingan letter G pak tu korang letter G korang letter H lantang 60 na napa saya ko 70 napa na lantang ti IT Si Taruna katongkonan kamarintinan na keluarga ni Ferdi siap keluarga sini Ferdi Bulian bila nataruh to siyoso mimito si Turandadi narampo makren dengan tedong timba mato konan laki unta natasikil ang makamang tuging rawan ibubutang si Piliran tutumatang kesu katongkonan kamarintinan na Papa Sandri si Papa Sandri di may sorong Papua bila nataruh to siyoso mimito si Turandadi natutumatang kesu katongkonan kamarintinan na Papa Guspi si Papa na Guspi Kapa Lebani bila nataruh to siyoso mimito si Turandadi natutumatang kesu katongkonan kamarintinan na Papa Firman si Papa na Firman bebo bila nataruh to siyoso mimito si Turandadi natutumatang kesu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nek Buyang keluarga almarhum si Nek Buyang Tiro Padang Buntao bila nataruh to siyoso mimito si Turandadi na rampon mak terengkesu si Taruna katongkonan kamarintiana nenek Arel sadang sangkaropi kurang pemetan damali tutun kapor atau maklia lamenta makilan nomor 90 nomor apa sedakan nomor 90 apa si Taruna rombongan nenek Melki batu kurang pemetan damali tutun kapor atau maklen si Taruna rombongan mak Melki batu kurang pemetan damali tutun kapor atau maklen lamenta makilan nomor 50 pitu sedakan 50 karo si Taruna rombongan Nek Nopi patua kurang pemetan damali yang patumali lah Bapak Gibran Mbak Tumali si Taruna rombongan Bapak Nopi Polewali kurang pemetan damali tutun kaborok lah Bapak Gibran Mbak Tumali si Taruna rombongan Bapak Sandra Jomai Sorong kurang pemetan damali tutun kaborok lah Bapak Gibran Mbak Tumali si Taruna rombongan Bapak Sakti patua kurang pemetan damali tutun kaborok lah Bapak Gibran Mbak Tumali si Taruna rombongan Bapak Lugo Wamena kurang pemetan damali tutun kaborok lah Bapak Gibran Mbak Tumali si Taruna rombongan Bapak Kalista Mbak Tumali Jomai Sorong kurang pemetan damali tutun kaborok lah Bapak Gibran Mbak Tumali si Taruna rombongan mintu datang bertaruh lagi ketemu langkah dalam 50 pitu sudah lantai 50 taruh si Taruna rombongan Nyanto patua dalam pemetan damali tutun kaborok lah Bapak Maleni yang bertaruh lagi ketemu langkah lantai 50 pitu sudah lantai 50 taruh susi bersalah rata pagantian ang bulanta ika bersanto mo kami tetang perangka dalam terang tekalua ika biriti bulanda may te palito bisara lantai tanggung kalona apa tonton kanumbainan karena kaborong pakula bisara ng mase kumua demi manisa nararata pagantian ang bulanta tang mase sa balidan tang masuling bulanta mas solanasang ikotabi